Dari Totemo. Ya te Bayu lagi bagi-bagian tuh menampan le. Menampan. Badikos na sirarang lantang kadau ya. Sama rara ada di. Yang nak ada rara tak isang lagi tarabang. Iya, mau teman-teman aja. Tapos mo to. Iya. Apa? Tapos mo to. Bas. Tapos pangalan sa teman. Ah. Yung wala po herano. Ako, sangan nako. Derli. Sabrinti. Iya, yan Derli dito mga Derli Bokko. Ah, mau Iya. Dari pira na to manampal di Rok Surat. Derli Bokko. Dirli Bokko. Yerli. Iya, Derli Bokko. 70 mong kasera. 9 le. Wah dah dua tayo untuk dukuk datuk le. 9 tu. Jangan no ako rin, di kuman. Pangalan mo. 9 82 mo ya. Kita. Iya. Lam. Lam. Oh. 82. Betul, pura mo. Stop. Dia kata manasa apa kena. Dalam untuk 82 le. Nah tu dah ada dua kamu tayo untuk ke. Talu mo tayo to. Kemarin kalau di luraan aja. Iya, tak tu bukun dah lah. Udah lah satu talu mo tayo untuk ke bagi bikin tu. 82 mo tayo. Kita akan kita. Ya. Yang saya coba dia malah waktu itu kaunas. Kaunas. Basu sih. Oh, kumandio bikin lah. Lah yang langsung gitu. Kita makan dulu guys. Jam pira bang ini kita makan dia. Kalau di kota aku pala enak saya Jam makan ngende. 10 itu kumandio. Itu pakai bulan. Kaya ito tumajama lo boko ada di usulan ini. Betul to tumajama lo boko la tamanasa la tanya. To tumajama la tanya. Ya kaya kabanya talu pune sa sarira pun kita kalimbang na poderli boko. Lama komande. Oh 73. Oh 73 le. 73 nih, Pak. Kedua per 73. 73 tuh. Tahu direken. Nama jama. Tabe dia pasti si tete nate kinalalang nate tamu kilo waktu suruh waktu ibu nenek lah. Dento tidak ada dua ni di petasuk nasanga nasorong keluarga talu tondok ya tuh karena ben matete keluarga ya teh randam batu tambunan nabego apa nakuala di lela pakukuat biasa di lela terang latanga ke susi teme mata disenduka kekuat kamu bawa keluarga sulen tasere tayo sola banyak tulah tersipatuin na apa ya tuh kisipatuin sola 75 juta tidak dua tero. Minggu ini marana kan tak mana dalit pengalukan dalam itu. Jadi ya bersihna 75 juta. Lada bagi talu tondok. Jadi
25 juta lamale sa Bebo, 25 juta lamale rek Tambunan, na 25 juta rek na Batu. Apa ya pesan na keluarga nakuha namin papininan minlo apa tulang paputilan tondok na meron rampona sa biasa kaya yan na rin kita po ng biasa kung ako mga manalay waktu pa ko ni manin tangay waktu ko pangiruso apa ya pesan na keluarga nakuha namin ng minlong nasipaakana kami apa tu keperluan na tondok ng Bebo, apa tu keperluan na tendok na Tambunan na daran ng Batu. Dinduka pa ni na tedong disorong sa Bebo narik kita Tambunan kebiasaan tondok ato kesusin na mo teme apa si pakadakara kan nakita duka mga siya Teto paling banyak kita teto muda, talagan na. Apa dia mau tu kita sepatuan ki ambil tolong main ambil toda main. Tak mau kelompok kadabang itu. Yang penting dia disorong sama misa. Narik ke Tambunan misa. Habis nonton dok to. Dako pa ito na si Pakadai ambil lo main nak to. Kampusaran dia. Masih situ kadang Tambunan to. Jadi baik para matua tarangi. Poya. Kerusuhan sebenarnya kemudian. Beni dua Pak Ruru boleh. Shooting. Nanti kamu bagi lomboknya. 7, 4, 5, 7, 6. Lundu. Dari shooting Pak. Ano ito? Gitu. Nah, ya berito. Nakatawa ka tuwa pala shooting, hindi ka mo shooting no. Si Bira kilo to bisa to kira-kira. Di sini berapa kilo nih? Pada 4. Aku sampai bogin na mama na no kalau pun matang taso maaf yo kung pwede pedo alam ko lang ako kumromik kene ko pwede sala Ada full betul. Berapa to? To ambil yung. Dito na toro dogin na tangan kopya. Oh iya. So tipo yung mali mo eh. Biar itu ada. Pero kita tekan so. Dito. Undur dito. Ano, ito pala pa. Iyo, masak. Masak. Sakit na balik di rujo ko. Kan naman ta pero sakit na po na jadi rujo la ko Jakarta naman la. Tang masel penan na tang lasete ano sudah yo me. Wala sudah la ko te. Ba bukali pa pa yung tayo kita din. Sini kami sama si baca lo mo pa biasa ka ke
o tubing kara yung kaya may kilala.